everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Alright, my gengs, my boy. Welcome back with me, Renaldi Gilbert, the best live ever live Mobile Legends. Seperti biasa masih dengan tembang belajar, masih dengan tema belajar bermain Mobile Legends. Let's go. Menuju pro player ya, Bane menuju pro player. Gas. Tora dua dulu. Dan sekarang Torang masih pakai sekitaran beberapa hero. Nak ganti-ganti maksud itu karena Torang ini masih belajar. Torang judulnya masih belajar. Baru sekitaran 3 hari jadi Torang masih pakai hero-hero itu. Tasosiar Nepo siap Steven, thank you. Torang pakai Bane sekarang. Bane, let's go. Bane menuju top global. Ini main rank, jadi torang bertaruhkan torang rank hanya untuk kebodohan kita. Let's go, torang pelang-lang ada siapa ini? Ada Doraemon, RRQ. Koko kira-kira tahun 2 mampu Koko? Bisa untuk kali ini. Torang 2 kasihan cuma baru belum 1 minggu tahun 2 P Mobile Legend Koko. Oke. Seperti biasa Torang lane bawah. Torang main bawah? Boleh. Let's go, torang main bawah. Kalau main atas terlalu berbahaya. Torang main bawah, cok. Bane, let's go. Bane menuju top global. Awas 2 orang. Astaga dragon. Sabar ko. Sabar ko ya. Pulang per orang. Sama-sama ada. Nggak usah ambisi. Kira coba ngoni ada skill. Anjay. Ada. Tenang. 1 balas 1, tenang. Tenang, cok. Nggak, buku saya. Aduh. Makan puji Perere Gohu. Nafsuan ngana po. Nafsuan bagaimana ini pada ceria-ceria Yang terlalu baper kuat. Maka dia sok-sokan cok. Sok-sokan ngana. Sok-sokan ngana. Darah tipis begitu mau baca silkot orang. Cari mati ngana. Orang baru belajar, orang tahu sedikit orang. Ini judulnya baru belajar ya. Jangan bully kami ya guys, karena kami masih belajar. Bully juga tuh binatang nih Koko. Soalnya orang sobogo-bogo sekali baru mau nih. Alright. Ini dia. Anjing juga dia mau. Nganda, jangan dulu Kak. Kok sabar. Kepengana yang nafsuan sekarang Koko. Sabar Koko. Sudah Joko, biar Joka sana apa dia. Koko. Awas, kita sudah ada ulti cok tunggu. Sabar, yang mau ajar mabar orang di match kedua ya guys. Astaga, apa itu? Tunggu, dia baru jadi naga ini cok. Paling anjing dia. Oh. Astaga apa? DP ulti tadi itu Bang Gengs my boy. Oh iya betul sekali itu DP ulti. Sorry guys. Oh mari, mau mana mari? Oh dia kira mau undur nih diri. Enggak ya mundur betul. Aku sedo. Kita. Diutang dia. Cocok diutang. Ini. Oh. Die. Waduh. Die. Hah.
Ada apa dia? Beli item mage biar Saki pakai spell sprint. No spell cuma ada sprint kasih yang tak buka. Astaga dragon. Baku sedu. Mar kalau mau baku pasang boleh. Ya enggak baku sedu. Kita ulangi dapat soal ulti. Sabar kok. Sabar. Memang satu orang ini meresahkan. Dia tunggu kan Astaga Zilong, help. Ya astaga Zilong. Aduh, mama yo. Tipis dia, tipis. Sabar, tipis apa 2 orang? Waduh, ada orang. 2 cok. Kecil. So boleh siapkan for bantu gendong 4 orang. Rata. Yang rata tuh orang kan? Asli. Dia. Mati. Rata. Natang anjingko. Mana enteng dorang no? Pikiran orang ini hanya. Semua sudah hari bermain. Sedikit. Bantu tengah cok. Kita sebenarnya mesti pakai ada Capatu mana? Sebenarnya kah? Ada Capatu mana kah? Harusnya kah? Bane? Tunggu. Mundur. Sabar. Tunggu creep. Let's go. Timber. Tidak ada yang maju, cok. Sabar. Aduh, tak silent, cok. Don't tarik pak kita. Aduh, tolong. Dong share memang pak kita. Skill 2 kong ulti. Oke, skill 2 kong ulti yang. Kenapa orang? Mundur Mas Koko, belakang tower Mas Koko. Defense. Ini. Kamu bawa lagi kacau no. Sama kacau. Kamu kemana? Astaga. Our turret has been destroyed. Bagi di tower. Masih boleh guys. Bawa. Oh, anjing Jo. Mau apa lesara dia? Oh, mama. Belakang pak kita sini. Kenapa belakang pak kita? Our turret Alright. is under attack. Pelan-pelan. Our turret has been destroyed. Awas guys. Ally has been slain. Lari Mas Koko. Lari Mas Koko. Awas. Inhibitor turret is under attack. Mati. Defense. Our inhibitor turret is under attack. Our turret is under attack. Our Bawa. turret has been destroyed. Initiate retreat. Sabar. Tipis-tipis dulu. Ngapain orangnya? Dapat lihat sekali map dorang bapak sambungnya di utang-utang orang ini. Lawan teroris lah dorang. Oh cok, apa le? An enemy has been slain. Anjing, Ally has been slain. timber.
Timba double kill, motherfucker. Killing spree. Killing spree, Mas Koko terbaik. Push tengah. Let's go. Awas. Ada creeps. Langsung Jo. Oh, Destroy the turret. Terus lagi. push tengah. Anjing ya. Anjing, Padia, nyanda apa-apa. Balik, Jang Soso. Mantap. Initiate retreat. Sabar ya guys. Mundur kalau ada situasi begini kayaknya Ngana mesti maju. Biar Ragang mega kill, motherfucker. Mundur. Oh ini ampun, kalau ini ampun, dorang cari, dorang bunuh, dorang angkat, dorang banting. Minta ampun. Aduh mati semua, Cok. Ada satu defense. Sarah 80 minta tolong Sarah 80 pele akang pada orang. Destroyed. Minta tolong Sarah 80. Is under attack. Sarah 80 minta tolong jaga akang. Sarah 80 minta tolong. Masih aman, masih boleh. Masih boleh. Defense atas dulu. Sampai bocor. Tenang. Ya. Mana dia? Saya biarkan dia pantul. Mana dia? Binatang. Cuma berani begitu dia, pun dia pergi ya. Oke. Si boleh tuh orang, yang penting jangan sampai bocor. Boleh lah. Saya bilang enggak boleh. Persiapkan wangi-wangi. Ambil NOD, apa itu? NOD apa? NOD item. Astaga, kapakong kita dah yang uliser. Baku sedu. Oh, Timba! Motherfucker! Timba! Lari! Rata! Push tengah! Ya! Tunggu sabar, sorry nyanda, baku sedu. Is under attack. Oke. Oh, malendong jolot. Oh. Anjing, kapan tas? Defense, semoga dia bisa defense, guys. Our request back. Our base is under attack. Defense. Ayo defense, masih bisa yuk kalau defense, guys. Bakuat. Let's go. Let's go, party people. Timba. Party people. Mana dia? Hey, kamana hey. Kamana hey. Mana dia? Awas, banyak datang. Balik. Aduh anjing, kita dusuk, kita yang mati. Binatang, ampun. Ampun. Mati, Cok. Masa surrender? Gitu. Pakai ulti apa semua boleh nggak mau pakai sana. Ya, habis kalah pengen defense sana di ujung. Iya, nggak bisa, Cok. Nggak bisa. Kamu mau gimana? Oke, silakan tulis ONP akun. Let's go.
Ngalia ko unilia ko kita MVP, cok. Let's go. Tetap Bane. Judulnya kan ini Bane. Bane pe skin awal ini. Oh, kayaknya kita mesti pakai Bane pe skin yang awal. Ini udah play memang bajak laut sekali. Kalau skin yang kita baru udah beli ini bisa ya, no? Bisa ya. Memang the real pirates. Pirates. Baru Welcome to Mobile Legends. let's go Mas Koko. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Bawa Smash dong. them. Berani-beraninya. First blood. Berani-beraninya, Cok. Lurus sedikit, Ya, Cak. minta ampun. Level 2 aja, level 2 kita. Sama-sama dapat cicil ngana memang. Oh, kau. Mainkan kau. An enemy has been slain. Mantap. Apa? Turun maju, turun ajar. Ya, ajar. Biar. An enemy. Dead. Oh, kau. Dead. Has been slain. Oh, Roto. satu. Tunggu. 1, 2, 3. Oh, An enemy has been slain. dead. You have slain an enemy. Dead. Ampun. Nah. Sakit. Spree. Saki di rumah Saki sana. Saki di rumah Saki. Anjing, jangan dapat iris kita binatang kita yang cacat. Oke. Santai. Maju. Lari dia, Cok. Oh, kok? Mainkan kok? Killing spree. Itu dia. Kayaknya ini menang deh, guys. Spree. Ada Mike Tyson. Hah? Oh, mau kemana? Mari. Kill. Awas mati. Menisu gatal anjing. Suka sekali. Oh. Biar kita. Pakai jalan. Legendary. 23-0 ini, guys. Ini bukan lawang ini cuma anak-anak yang bermain. Godlike. Sadis anjing. Godlike. Legendary. 25-0, guys. Ini bercanda, guys. Ini seputar balik ini masa semudah ini. Yap. Ya. Hajar. Legendary. Your team destroyed a turret. Anjing. Monster kill. Ya, saya selesaikan. Your team destroyed a turret. Legendary. Cuk, tapi asis 10. Your team destroyed a turret. Killing spree. Anjing masa 31-0. Sudah lalu di game.
No, TB jurang. Oh. Your team destroyed a turret. Legendary. Triple kill. Mega kill. Executed. Ya, win guys. Easy peasy, easy peasy, easy peasy. Victory. Elite no. Guys, hari itu mau fokus rank dulu ya guys, supaya orang boleh cepat gabung dengan Ngoni. Let's go. Tetap sama, pakai Banek. Banek menuju top global. Tetap ada yang pro pakai Banek di sini. Bagusnya Banek spell apa? Itemnya apa? Ya kan? Banek Retri Retribution. Ini Retribution ini. Jangan cok, itu apa? Bak utang, nggak usah. Sprint jo dang. Oh. Banek sprint jo po, lawak jali ya. Banek assassin, kau pakai item fighter. Banek apa ini? Banek emblem mage lebih sakit daripada assassin. Welcome to Mobile Legends. Yuk. Atas bawah. Let's go, Bane menuju top global. Ya. Mas Koko, yes. Lari. Di dalam hati binatang baru mulai. Masa semua pulang. Oke, bersembunyi lagi Mas Koko. Ini trik sampah binatang. Jangan dulu, biar dia masih dapat tungguin dia. Nggak dulu muncul. First blood. Sama-sama, nggak ada pistol kita ada. Executed. Nggak usah paksa, cok. You have been slain. Mas sosok gatal anjing. Enemy has been slain. Sama dong. Mati lengan. Nah. Silong. Apa itu silong? Stel dah. Yang mau tarik kok apa tuh orang ini? Tarik akang. Oh, silong. The enemy has slain the turtle. An ally has been slain. Sabar, Cok. An enemy has been slain. An ally has Langsung been pakai ulti dia. slain. Soalnya ulti kan? Bisa level 4 aja. Sabar. Belum ada ulti kita. Kalau level 4 rasa so boleh sih tong main. An ally has been slain. Tunggu cicil. Awas. Oh, anjing, dorang share no pana. Sabar. Ngana share pana. Anjing, dia apa binatang? Gak sabar. Sabar Mas Koko. Tak mau dapat satu kali panganan Laila binatang. Jurus bersembunyi. Satu. Oke, maju sedikit ya. 1, 2, 3. Binatang anjing ko. Turret has been Binatang anjing ko. Let's go. Ada ulti kan? Katanya, jangan ke situ kan? Salah. turret is under attack. Huh? Aduh anjing. Mamam ngana itu. Duh sedu. Tunggu bagi dia. Tunggu saya maju sedikit ya. Suara ulti. Sudah. Coba bilang. Sudah mati kok dia. Turret is under Anjing. Koko. Sudah mati kok dia. enemy has been slain. The enemy has slain. Oh, no. Anjing. Sama lo.
Koko mati le. Sama dah. Torang tes pakai item etek-etek ya, Our turret etek-etek. has been destroyed. Sabar, sabar Mas Koko. Sabar Mas Koko ya. Bantu. Let's go. Party people, timber. Turret is under attack. Timber. Anjing. Binatang mati, setan putarnya ada yang mati pada orang. Our turret Yah, is under AFK attack. Alucard anjing. Ya Alucard AFK ya ilah left the chat binatang. Sabar, sabar, sabar cok. Sabar cok. Our turret has been Sabar Mas destroyed. Koko. Mas Koko, An ally has been lebih tolong ke dalam rumah jo Mas Koko, jangan di situ Mas Koko. Iya, ini syukuran tunduk. Ada aku mau buat orang. Nirang. Bilang jago. Biar dia jago, kalau dia datang ke orang sama yang tadi, mati dia. Our inhibitor turret is under attack. Bertahan dengan satu AFK. Your team destroyed a turret. Request backup. Awas, awas. Enemy unstoppable. Yes! Mantap Mas Koko. Our inhibitor turret is Timber! Mantap. Good job tim. Good job tim. Menurut nih guys, tolong masih boleh atau sunat guys? Anjing banyak sekali orang. Our inhibitor turret is under attack. Our turret is under attack. Waduh anjing, hampir binatang. Our turret has been destroyed. Tunggu kana Laila. Our inhibitor turret is under attack. Timber! You have slain an enemy. Timber! Our inhibitor turret is under attack. An ally has Tidak bisa berbuat apa-apa, Cok. an enemy has been slain. Mas Koko, Mas Koko. Come on, Mas Koko. Oh Tuhan, sakit sekali, Cok. Spree. Masih boleh, masih boleh, masih boleh. Tenang kok ngana, tenang kok ngana. Tenang, tenang. Itu yang final bilang, tenang masih ada late game. Torang pe hero kuat dah for late game ini mah gengs, my boy. Supaya orang mau tahan Sadiki guys. Torang pe hero kuat dah ini kalau late game. Hah? Kuat dah torang pe hero kalau late game. Anak perang, anak perang. Cari satu-satu per orang. Cari satu-satu, Cok. Fokus seru. Lari. Aduh. Cuk. Pakai ulti. Oh. Oh. You have slain an enemy. Biar. Biar. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Kita membunuh anjing, mari kita mati. Oh Ya Tuhan, Tuhan. Dev, kita nak mampu guys. Oh Tuhan. Oh. Dah. Aman. Mari Dusa, jangan berikan. Pakai dia. Kena enteng dia. An enemy Mati. slain. Dead. Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Has been destroyed. Oh, base under attack, base. Base under attack. Ya. Itu. Defeat. Kalah lagi, cu. Bagaimana ada satu AFK apa tuh orang? Ulang Mas Koko. Satu game lah. Let's go Mas Koko. Satu game terakhir ya.